Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabakunda cyane, ndabifurije umunsi mwiza mu mahirwe no kuroranirwa muri byose. Umwami Yesu abahe amagara meza, gutoneshwa n'Imana biganze ku buzima bwanyu. Reka mbifurize bino jambo rivuga ngo nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, haleluya, wihangane, utegereze wihanganye, kizashika. Ngiye kuvuga hejuru y'isezerano ry'Imana. Bene data, nariko ndasoma muri no minsi, ndiko ndasoma hejuru y'isezerano, numva ndatangaye, numva no bibasangiza. Nimba mu by'ukuri hari icyo Imana yaganiriye nawe, uri kurasenga, uri kurasoma ijambo ry'Imana, uri mu ndoto, dufite Imana izisohoza ivyo yavuze. Dufite Imana izisohoza ivyo yavuze. Reka tujye ku buzima bwa Yosefu. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 37 umurongo wa 4. Isiraheli yafinisha Yosefu kuruta abana biwe bose, kuko yamuvyaye ashaje, amubaririza umwambaro muremure w'amaboko. Bene se babona yuko se amukunda kubarutisha bose, baramwanga, ntibaba bakimubarira neza, bakimuraba neza, atari kumuhirika gusa. Yosefu kube mu by'ukuri birumvikana, isi yamuronse ashaje, nyina yari yaragunze Rakeli yari yaragunze cyane, amara imyaka myinshi. Umunsi yamubyaye yaravuze ngo Imana ikwiye kwigitutsi. Yosefu amaze kuvuka, isi aramufinisha nkuko abantu bose bafise abana babyaye abana bashaje barafinisha abana. Ariko Yosefu yari afite isezerano ry'Imana. Mwumvise rero umurongo wa 5, Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushiriza kumwanka. Haleluya. Hari igihe ubwira abantu Imana yakubwiye ugasanga aho bwishari razamutse. Abarotora inzozi barushiriza kumwanga, arababariye ati enda nimwumve inzozi narose dutekera imikama y'ingano, uwanje umukama uriyegura urema mazi iyanyu mikama iraza yikikiza, uwanje irawunamira. Twari uko turasarura, tumaze umufuko wanje mu rurimi rwumvikana urazamuka, iyindi mifuko yose irayunamira. Bene se baramubaza bati aho rero ni wowe uzotuganza? Batangira gusobanura inzozi. Aho ugiye kuvuga ko uzotuganza, ni wowe uzodutwara? Izo nzozi zawe n'ayo majambo yawe bituma barushiriza kumwanka. Izo nzozi n'amajambo ye barushiriza kumwanka. Umurongo igice cy'Icyenda 37 umurongo w'Icenda, yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se. Se aramukankamira ati izo nzozi ni inzozi ki? Aho jewe na nyoko n'abakuru bawe tuzoza tukubite ingoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Bene data, urakimabwira ariko ntunize ku buzima bwa Yosefu. Nta kintu na kimwe gishobora kuzibira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nta kintu na kimwe gishobora kuzibira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yosefu yararyama, Petitire yaryamana na bene se, ariko karota. Yarotorera inzozi kubera yari umwana, abandi bakarushiriza kumwana kuko bumva neza icyo Imana yamuteguriye. Umunsi umwe bene se baramuhagurukira. Umunsi umwe Isara aramubwira Isiraheli, aramubwira ugenze kureba bene so iyo baragiye intama amatungo yabo. Ubu yababuze, ahura n'umugabo aramubaza gusa nta bakuru banje wabonye, ngo aramubwira ngo bari Dotani. Akiri kure ngo bagira inama yo kumwica, baravuga ngo uyu muntu reka tumwice turebe ko za nzozi ziwe zizoshika, reka tumwice. Baravuga ngo reka turebe kumwica, reka tumute mu gisima ahantu bakiza bimbi none bamutayo. Ariko bamwe baravugana ngo yaye reka tumukureyo tumugurishe, aje hehe, aje mu Egiputa. Baramugurisha bene se, bafata umwana w'intama barawubaga, bahije kubaga basigaye yambuzi y'amaraso, baragenda bereka se, barababwira se, baramubwira ngo wa muhungu wawe yapfuye. Ngwise yaramuririye biranga ko yirogwa, ariko araheba ko umwana yapfuye. Ariko umwana bamugurisha kwa Potifari, kubera ko umwana yari afite isezerano ry'Imana, kubera ko umwana yari afite icyo Imana yamubwiye. Ageze kwa Potifari, isezerano ritangira kugwanwa kwa Potifari.
igice cya 39 umurongo wa 2. Uhoraho abana na Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona ko Uhoraho ari kumwe nawe kandi ko Uhoraho yamuhaye umugisha kugira ikiganza cyiza kucaza kode ko cyose. Aragiye, bene se bazi ngo baramugurishije, ageze mu rugo rwa rugo agezemo, haleluya, aba agira ikiganza cyiza ngo kuco akoze ko cyose. Amen. Bene data, ryasezerano riragwanwa. Umugore wa rwa rugo wa muka Potifari aramwifuza, arondera ko baryamana. Wa muhungu, haleluya, arinda inyenyeri yiwe. Hari inyenyeri iri ku buzima bwa Yosefu, arinda ya nyenyeri yiwe, aranga, ariruka. Wa mugore aramubesha, arafata impuzu zerekana. Umugabo aje, ikintu yakoze ni kimwe, yamutaye muri prison. Aravuga ngo genda uje muri prison. Baramujana muri prison. Ageze muri prison, igice cya 39 umurongo wa 20, nuko shebuja wa Yosefu aramufata amushira mu ibohero, aho barindira, aho umwami baboshe. Nuko aba ngaho mu nzu y'imbohero, ariko Uhoraho kumwe nawe Yosefu amugirira neza, amuha gutona ku murinzi w'ibohero. Baramwiruka bamutaye mu ibohero, ashitse mu ibohero naho nyene aba aratona ku murinzi w'ibohero. Umunsi umwe, haleluya, umurinzi 39:22, uwo murinzi abona Yosefu kugaba, uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero. Ivyo bakora vyose niwe yabakoresha. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikintu yibaza ku vyo bamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe nawe, kandi Uhoraho amuha kugira ikiganza cyiza kuca akoze ku cyose muri prison. Oh, haleluya, isezerano ry'Imana bavandimwe, haleluya. Yosefu aragenda aba muri iyo prison. Umunsi umwe abahungu babiri bakora amakosa kwa Farawo, barabafunga, barota inzozi. Yosefu arazibarotorera, abwira umwe ngo wowe mu minsi 3 zobutashe, nawe mu minsi 3 bazaba bakumanitse. Uko niko byagenze. Mugabo Yosefu atuma wa wundi ubwibwami, nushikiriye uzonyibuke. Nyuma y'imyaka 2 aramwibagirwa pe. Umunsi umwe Imana yibuka isezerano yamusezeraniye. Haleluya. Nimba ufite isezerano ry'Imana, haleluya, shishikara gusenga, shishikara kwegera Imana, uzabibona. Bene data, nta kintu na kimwe cyohagarara ku mugambi w'Imana. Igice cya 41 umurongo wa 14. Maze Farawo arota inzozi, ahamagara abanyabwenge, ahamagara abafumu biwe, bananirwa kurotora izo nzozi. Wa muntu watabawe na Yosefu aramubwira ngo, abwira Farawo ngo muri prison hariho umuntu uzirotora inzozi, nimumutumeho azozirotora. Farawo rero 41:14, maze Farawo atuma guhamagaza Yosefu, gumuturumbura mwibohero n'ingoga, arimosha, yambara izindi mpuzu, arenguka kwa Farawo. Farawo abariye Yosefu ati, narose inzozi, none nta ushobora kuzisobanurira, maze numvise bavuga ko wewe bakurotorera inzozi gusa ugashobora kuzisobanura. Yosefu yishura Farawo ati, sinjewe bishobora, nyaguhora ku ngoma, Imana niyo ija kukwishura ivy'amahoro. Iyo na haleluya. Bene data, amurotorera izo nzozi uko zavuze. Igice cya 37 havuga ijambo rikomeye. Iyo nama ishimwa na Farawo. Farawo aravuga ngo uyu muntu aturotoreye izo nzozi tumugire gute? Bamukura muri prison, bamugira umushikiranganje wa mbere, premier ministre mu gihugu kitari kiwabo. Bene data, igice cya 45 umurongo wa 3, barya bakuru be inzozi zigiye gushika. Rero inzozi zigiye gushika. Yosefu aho muri Egiputa haba inzara iratera cyane, abantu bakava muri Kanani bakaja gushaka izo kurya muri Egiputa. Bakuru ba Yosefu baraza, baje gushaka izo kurya. Umviriza rero, Yosefu ababonye, arababona neza, aravuga ngo abani bene data turavukana. Arabazana, haleluya, arabaha ibyo bari bakeneye byose. Igice cya 45 umurongo wa 3, Yosefu abarira bene se ati, erega nije Yosefu, aho data aracyariho. Bene se babura icyo bavuga, kuko barandutse imitima kubona ari imbere yiwe. Yosefu abarira bene se ati, enda nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati, nije Yosefu mwene so, umwe mwaguze gushogwa muri Egiputa, umwe. Haleluya. Rya jambo yababwiye ngo bazomwunamira, bari bamaze kumwunamira incuro. Haleluya. Arabibarira, aravuga ngo ni jewe Yosefu. Bene data, nimba ufite isezerano ry'Imana, wihangane.
Haleluya. Nimba ufite isezerano ry'Imana, wihangane. Yosefu abagirira neza kugeza igihe atuma ko se n'uwa murumuna we Benyamini araza, batuma ko se araza, bose baramwunamira. Haleluya. Isezerano ry'Imana, nimba ufite icyo Imana yakuvuzeho, wihangane. Haleluya. Bene data, Imana iravuga isezerano, ariko kivuga intambara duhura nazo hano kugira ngo zisohore. Imana ivuga ikintu gusa, yamweretse inzozi, ariko ntiyamweretse n'urugendo rwo gutaga mu kinogo, rwo kugurishwa, rwo kuja muri prison. Yamweretse n'urugendo rwose kugeza abaye umwami. Icegera mushikiranganje wa mbere, premier ministre, ntabwo yigeze imwereka kintu, ariko yamubwiye ngo wewe Yosefu zogira gute, uzaba mukuru. Yari afite iryo sezerano. Nimba ufite isezerano ry'Imana, haleluya, wihangane. Umunsi umwe zasohora, umunsi umwe uzoririmba, umunsi umwe uzabwishimwe. Ntiyagire ikintu na kimwe kikumara inguvu, kikuteza hari igihe wiganyira, byaratevye, byagize gute. Oya, nimba ufite isezerano ry'Imana, ijambo ry'uno munsi, nimba ufite isezerano ry'Imana, wihangane, rizosohora. Haleluya. Wihangane, hari umunsi umwe uzoririmba ishimwe ryawe. Yesu aguha umugisha mwinshi. Bene data, Yosefu wa wundi bakuruwe bagurishije, wa wundi wari kwa Potifari, wa wundi umunsi umwe yabaye umushikiranganje wa mbere. Mwibaze namwe, mbega umunsi bariko bamwimika muka Potifari yarari hehe? Ariko ntaco bamuvuzeho, ntibamuvuze ko yamwihoye, ariko yarazi neza ko ivyo yakoze ari ukubesha. Hari igihe duca mu bibazo bitandukanye, ariko nimba ufite isezerano ry'Imana, wihangane. Yesu aguha umugisha. Mwami, turagushimiye kuri nyuma y'ijambo ryawe, turagushimiye kuko ico uvuza uragisohora. Haleluya. Ubu n'ubuzima bwa Yosefu butwigishe gushishikara kuguma ku cyo watuvugiye. Hari igihe duhura n'imifunda, hari igihe duhura n'intambara n'ibintu bitandukanye muri buno rugendo, ariko uduheze umutima wihangana, uduhe umutima wihangana, utugirire neza Mwami. Umuntu wese afite isezerano ko aranyumviriza, umuheze kwihangana no kurindira yihanganye. Urakoze cyane. Icyo kibishawe mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Yesu agusohoreze icyo yakubwiye.